Kaselelia Maiko Mona Taiban Tolana Tai Sawasin Rahnwet Kaunopada Mon Mevoros Menya Kapim Latopan Kubran Samatai Court Kalangan Kubramail Kan Koros Mekin yang follow program watch the Batbatang Kit comment Kan Koros Semen Wiakiat Kapamong Kaunopada Wegi Sapal Mamailu Chut Makarayang at Pilkin Nantiang Kaunopada program in Kawit Pugat when Kawit Kubrami Kawit I know Melel Nani Rai Nice on the child in Rahnwet. Immanuelian Tito Momotson, Hebron for Christ, we are Tranma and Kapamong Kumail Korusia, few words can Koros, my gun can follow program what. Monai Bantolan and I saw in Rahnwet time and we are Rexin Pagayakis on Koros, Melel Kumail Gun Patpacho, Ligin Bombay, Guam. Hawaii o mainland America so ya kapag and so yung mga sabahan kap magitiyway o yang sawas sawasay right kan no yata to liki nan Guam nan way na Hawaii o nan way na America sawasay kumailong mebit baptize kasarawi seri baptize ngay sarawi kapopod kapag kime sumaw kapag ki armas me sumaw ngay south Sangon tatokin ngay south kan Koros me ngay south wiyang aman kumail kan me ni seligian sa Onopada saban so wiya kapag kinan September the early October sen parewo yo yang sawas nan Guam Hawaii o mainland America ergara panay pakair girawat wegi bagi sa kono mai lututin lawlaw ta kapag wegi tatakoten ka koy daw yang ka koy remailo bilyang sawasay kumail katrang rail kan no ya sawas o bilyang sawas Irayo mainan wadong child Rahnwet kwegi inanan kasambal tamag child minilal Rahnwet wasak child minilal Rahnwet inanan kasambal riyay makomiyaman mepanyang patrong programot amelaw maudan komi pakpagamoy tabanono riyamoy kompakapamoy cousins friends akan nanjiyang bilwewe yang ray kwegi child miminan ay saw kasambal Rahnwet ay sawew me Kitail solahr ranane awiyawi kokopkan wiyawi mon masa child murineo nan program kay may sawasaging child mawa takawit kay mawa ikawit yung child me uksaraw maasani maban rasong matagan nature ikatuan kamelele magtry koros wewegi me sirobin malmalaw la ekin wiya tonto tala mon seryaban ipiti Ay mag-child kachiyar lala Rahnwet kay dekin tanan Bombay apnan samba ikatuan kami eleleme kumail Koros makokosan likin Bombay may wewe kosanet kan policy kan wiyaw yan sawat me wag dak karaniang ran Koros nanwain Bombay yan sawat kosanet kelain mepit somaw COVID-19 the coronavirus mebit vaccine miya kosan di Kitail kay mawiyawi ran sawat kamanaman nan national government mewewag nan state tayo FSM kamanaman larme meman mebasot hale toko ale vaccino sa bangkak ale na social security sa bangkak tatok either national or state sa bangkak yang school siyon sa bangkak kulan maunikan inanan kasambalang kay mo isidro uang kosanat pukat aptame ipatrapatrowan me kosanat pukat Russia inanan inlineong tama masanin pot masani rimay ba nagis sa kasaging child Rahnwet kwegi iyang kamelele mag-child mimir nan pukan kautial lasin po nan puk sarawi ilasin po child mimir nan pukan kautial mon chikituk a child song komour apan sabal ni sambaw Iban watagang child royo wa maway dan pagitak child kapakap mona iban watakran buksarawi child upanok child pagisawasin kaun kot manaman kot labalab kot yeyas kalangan en komoy niat bilban taulang nan kawait motomot en Rahnwet o watak sabal mominasan mes sarawi sesutoka kawewe masano masatong enong isarawi sepak mainsa manaman en ngeno en kawewe yang good sabal mominasan ririn masano Kaunopada po sa try kakoken
Kaunopada kan koros meban yang upial kilaluat main samat kot yang patrang Kaunopada mongyong pasender uya song rongorongja absen kap rongo paiki yang main sa ngena kan koros meban uang cia sama kalian sekawela si rati sekamongkila mana-mana maren Jesus Christ ayat kapagap main kot mengenai sarawi ni tan kawait kalwa eupanan Rahnwet main sa ibat waliat kit koros main sa o bagi ni mana-mana maren Jesus at kapung at kasabal kalangan en bil kuwang kamu yan so koros ni mana-mana maren kaum Jesus Christ amen nan puksarawi nan bukan kautial isak silui rat gedeg isak wanaw yet me masani kiamer aramas koros me tigedeg o me labalabakan me tayamaw o me samamakan lutu o mayawkan kilalew ni barail kalimong tenan chomarail kan sotra maka kwainda megot tenat kila megot makilel wet sotra mire tema sotra kilel gidi maran nano te namban maron wasak set me utan anana kubrakam memen me lalakam ayen rapagi wewe namban nano kwem namba wat wewe gi atan aramasame riet wano kamelele me irawat Kitail koros wewe me imak tani milalan sawut imu insompomet koros me ban kolala ne rai social security rabanana kasaleta mereyang alef toko isoro patrowan me toko me uya antichrist number tame yang kamelele me somawat mak tani milale kaunap Kitail dar mona trail ban tolong nan me antichrist ban paunda kameli patrowan kamelele me parusia me Kitail mimilala Rahnwet esansal wasa saraw masani sudra meman ka kolani stowa painta megot sudra meman bil tangkak netkila megot ma sudra panyang mi aledina nambaw saraw masani wasawat namban mano son me intimida bukan kaudia ni aiso me kalgale ton ta Patmos o Kaunopada pokadalai nalam ari son aramasamen me bemaut ta riakit samalaro Sodra me gotio me son bangkak describe the kaweweda tame kilang computer system wat robot me kilang itama bangkak kosaya man ko sodra me got me kak de karasayang nan meiwo itra ka karasayang man tay koros wewe me sodra man kin tatong kin number ari san salama me Rahnwet uya irayo me inenen kwai tamao Kitail koros kiligilang aptai bil ban truck mau Metoto mokit pukat wiyawi aplikam rememei resedo ya bemeko ligam esedo ya meko kabriya mo yang metoto aramas toto inenen wellana ni senerai bil men wata kam chai rayo sangnan karyang Timothy Thessalonica iralau riau iratigit silu enasani wasawat kumail der maidang amenen kuchik kumail saman lokaya pukat Porrano sedepan foto lau pain saklan upana koros pan wiyawi waramas suatu pan paroto me pan pakasarlang nan kain saklan upana yawasa upana wat pan posang ya isme pan wiyawi upana wat ibang watagati yap someone egis kawewe yang chile masani pan pelianda me koros maramaskin pongi o me koros maramaskin wiyagi me saraw pan kasabultan pe ini Don megaros o yaban petalong nan canvas and court o mondi kosokos na court antichrist me puksaraw kaw tang Kitail me niya so maban kota ban palianda songkoros magtaikin biya aban palianda Jesus Christ aban palianda alan komour aban palianda songkoros me court katun kosanedi o dama puksaraw masani wasawat me kaim saklan upana ipatawan kamelele me upanawat miyay ransawat na nganin kot mimremi kamban udan wewebi me miya lapalan upanayo ni palingen kwartar ni palwar Rahnwet upanan Wayne rotorot o Wayne rotorot o Wayne marain na inanan upanan sawat ap tame puksaraw masani me upanawat pan miya lalautla abang kolaw na kaim saklan upanakoros ay saw me lapsuwa pan portong Kitail Anso mabang porto kung sambawat
aban palianda songkoros magchild din sarawi aban palianda puk sarawi aban palianda Jesus Christ aban palianda lang komour aban palianda structure in penenay child sa ot child wong nu taba imawya child taba imawya child nono amet akawit ng child aban palianda songkoros mo quote kasaneti quote mo kasaneti penenay kamele mag child wong kia child taba wong kia child nono child wong kriya child serapain kan wong kriya child putrak apuk sarama sa nima apan palianda songkoros apan wakitala songkorusia apan kosokos na ima pot eri abapukat kitrail soto wiyawi riyai wiyawi Rahnwet wiyawi mon masatrail Rahnwet tama kayo ka sambal memen watong kitrail Rahnwet utana ka sambal komiyomay kitran Kaunopada tamau kitran Kaunopada tamau kwe buk saraw bil kawit in kitrail me aisawew kokoto re child me child karusia sodraban pitsan child koros tan so bai irai re me child ban lelong me sodro me wotio child ban ka wiya ta bok child pitsan iban watakang child drama sirayu nan kasirun Timothy when bil gak so say child Paul bil komang egi Timothy ari chadaman nabugat udan ban mia ansa wapalagay ni mun ranakan aramas tan ropropiang penirail nawo aksuay don maso raban kamagara rasudaban pegiang artaba o nonokan raban sudraban kin kasabal kalangan kimegot rasudaban patitiyang kalian langalam irail ban sembak somak karaun lukam pemara lamay raban kailong gumamaw raban pangalay yang arailkan raban lomom kalawasa o raban inangyang peni senarail laut sang kubran pot ipatuan kameleleme iksan nawon wat lawiyaw lalatay nawon ni munchichiyo matay ban tarabay karyaon koran iralaw tayo radudut tayo uksaraw kaway ting child me Koten sambawat korotungalar na mata-mataw. Kareta agapukat kway tak rawiya chamatamatome mau. Puksaraw masa ni magtaban perangi insenata labasang kupron court. Riyay ma nganin court ni remi na pamiyaman me kinwiya kapakap kinyang kilikilang tama wiyaw Rahnwet pamban utan wewegme kitail soto kokolahng kitail mir loale child warailar ni minani rawat nak child kilang one trot on aramas megin bola sarawi ran sarawi takeu nan wikeu clock isa ran magai aiso magai sana mau ni maisang malawlaw sang rail kan megin market weekdays korusia ni bombarusia riasan salama puk saramasan rapan perangi senarai lapasang kupuran ko rapan perangi tabai senarai lapasang kupuran ko Tami man watong child Rahnwet kasampal ben komuyong changka Kaunopada tamau. Nan bilibay ralaut riyaw ibang watakasan rajujug tua. Amasani puegi karabawat pot kasabultanan wasam kayo ilayla. O katkiyang mareo melabalabasang marakan koros. Pue me koros mememor nalang Oni samba o biltan samba en kalabgidi puren waunagi maren sises o koros en sakaratani sainsal me Jesus Christ makaun ong ni kalangan pan pot sam tama wasan kawit ng child me koros memamaw ipatuan kamele le makamamaw imamaw kita koros mamaw puksaraw kawit ng child me koros memamaw tan korti o sakarkita me Jesus Christ yay makaun Tama kayo kasambal ansawat iyayansong kamaw miduan mapuk saraw kawit ng child iyansong Kaunopada iyansong kamaw aramas trotro ban porti o sakarata na Jesus Christ sakar kita na Jesus makaon ansaw sa laban mo ito ansaw sa laban mo ito Rahnwet ranin kamaw puk saraw nasa ni makomrong kapitian kot ayiramen kakaluwag ilaw mimongyong Kaunopada mimongyong akitigila ter changalanan peran malin sambawat moitong prai sambau
Peniai sama sang bukat pan susuatla, lalautla, koporoporan yuk mi remui, komienter dalam kapal Rahnwet talaga. Iran pugeo may bilman watong child, kasambalang child, salananak child wewe ki. Nan son, ramawin son, ira lauteisap, ira tigtigaisap. Emasani wasawat, liberato kun koto kwen prapa kemela o kawela. Ang ayu parador purananti mau yei maurunsa. Jesus Christ hawewe yang child tame akachin partido o tame minchitio partido kon sambawa. Eri wasan kawai tuat chapcha kauno leipali setan liberato koto kwen kawela kemela o prabal. Klang som choto liberabe prabasang kita. Prabasang chapabol, prabasang chata taimong ataksin penenay, prabasang chakelin palwarata, prabasang chata pung, prabasang cha maur, prabasang cha kobraporan maur sauto. Som pukat koros ewe prabasang kita. Kecama moitong en prabab. Tama kayo kasambwal, kecailan anak kecailan. Kaunopada cail maur, wegi. Ein sawe ko tong child, magchaiban men kaunop ap selaban kap muy. Iban las kilay rayo ni men kawit ng child. Posam nan romawin Luke iralaut isa pono iradigay sa tuaw. Romawin Luke isa pono iradigay sa tuaw. Irawat Jesus Christ nagkatsto sambawat ikawewayam child tamaw yaw palio. Jesus nagkatsto oy sayayam child tamaw yaw palio. Pwede sodraman child mamaitla palio kilangono puroto. Yei kaleb nagkatsto sang palio o yei mawewegi irairgan me a child panenay kan kilalalong palio. Ibatawan kami eleleme aramas koros kin mela child kin intingiyang laban pulayo, R.I.P. ni Masen and Y, rest in peace. Jesus Christ, parato kawawayang child so, kahit gini mawiwiyaw kali. O pilew, sotali kamayaw na parata sang nitawasan Jesus Christ de Jesus. Sot. Kamnak pain taragway, ratitugay sa tuwaw patroti, ay bang oralapi yang child. Tanamiyawal payang maman, naging kamkamado rahn koros. At nabil miyawol paiswat man at anki Lazarus. Makin usik to kwen kap tiar tama bang kap maurgi likin manwol payamao. Kin pakpak o pilkin rabagi tama bang kap tiar. Ertanawol payamao kininen uyakaw Lazarus. Ertanain sa wew wol payamao mela. Muritigit Lazarus pil mela. Irakoros mela. Erniyan sa wol payamao pirta de tuar pasang e inanan puriyang may gilaw sa may mimiyaw pues ito kasik may iwasaw na ban mimiyaw niyan sa may kilang tala kilang ata pram o kilang ata wol magunusig to mo maging kalapota papapre kilang ata mimre na pram e mimiwasama at na lukwar lang olo lukwari samaya pram Melaw mo itong Lazarus ang katusan din ba nantil o kalamurdo po ang lawet o wasa may mimiyat wasa sa kanakaniyo. Kilang one wayrak na muanakap manage nilalala. E sirap pag kabintilew, e sirap pag kesintilew, e pag tingitingin tilew. Wananana. Tama pram ko sa iya. Tanariyay puriyang may kila. Miyawaw lapeo miyanan pumatay. Me soja men sang wasat ka kodi men o soja men sang wasan ka kota ta wasat ukchalen kak sawaskan niyan so me pak sawas o itiarata me soja sawaseu e kak aleti sang ren Lazarus bil prom pak sawas I karyawan pak sawas wat me ikin matamata wa me nanen bil kama kita imongyo riets to me pagi tanamain melaw na soja kak sawas ya wasat melaw kataralan numayo Pemiriya yon limman ni samba. Memamaur isangan maur tay mamaur ko samba. Mauran sobay sang kauno, sobay sang memelelo, sobay sang tama kuot ka tin pasanedi. O udani wewe kumaraban mela kich korostan ni miwasawat. Melaw katarala Lazarus numayo.
When Pulan Pakai Yang Rail, Ren Palula Walia Kabla, Wakit correspond the long was a Sakanakano. Tama Pram Kosayan, Old Payamao, yet me Kosayan. Then a Sobo Bakan near Misamba, or Masan and Court near Misamba. Marasataban men wrong Sobo Bakan, Rebel Banserman wrong Masan and Court, Aramas Pilban, Morta Prolare, Rebel Banseto. Rebel Banseto. Wasan kawai dua tananian semua oleh tiara tamu sotor sawase wakakale imenan warwar sang nana imenan insensi buat lamel imen kawai tim Kitail me Lazarus all payamao sotor bola wasau dia payamao so kupuran got komian payamao bola wasau dia soi kalalan komour soi kalai tangalan perani samba tangalan itu song samba oi solahr isonogi alan komour Iai kapakap riai komiyong ay kita changalan ni taman niya ni samba tipsong samba sa kasuat kita ang tatonggi ang ni kalangan bangot kita ang tatonggi ang ni atapan kap tatonggi ang riyata metrigan ang kauno o ang metrigan ap kita muni gila tipsong samba tapayang samba puy mabata tingdi sang Kitail alan komour wasan kaway duat apram kaway timo priyamay gila solahr sawaseo ay siyong sawas panabong samba Ikarabanat nanti yang kau kawit Kitail program buat, wegi transau maktakak sawas pana Rahnwet ye rahn komour. Makomiaman na yang patron program buat, saigin raudan Kaunopada mela lang mau, imen kataman ang komi, meu rahn kataman mela, Kaunopada sa balto, isma babaliat momotso, isma uyay leader sa kaban sa wasaya. Irail mga momotso kan sa laban sa wasay Kitail. Atababa nono sutrak sa wasika. Nature moni waratas to sa sapota. Sutraban sa wasika. Song eu tamaban sa wasika. Ma Jesus Christ kat na natamaw. Kayong son limawi sa geo ayet kadedeo kot kat yang child mau saudru o maurwat child alesang sapol mayeraso. Meman nan gi sapol mayerasan gi maurwat meman masatran gi pilsatran gi maurwat. Wegi rairgan mak child mimir lala Rahnwet ilugay komi melaw. Kita anak may tong Christ. Ang yala ta Kaunopada song komour, pagtas to wewe kiyaw tapanda. Ibang ya kapakapwat, melaw mo in komronger, mo in kombil pangagita, mo in komuyaya, abo sa rudan sangnan mongyong. Naudan ban sangnan mongyong imeni nauki yang komi. Makom sulaban punotki anti-Christ, kom sulaban punotki kapalin sambawat, koborabor banut miminan leman kauno, pambanut kaskasik ya Kaunopada sa baldo. Tuwada lalap suat ni lopo. Aman nan pungaran ni palimaon lukwar lang kauno masani. Rahnwet ketan yang ya esrenta kuma. Ketan yang ya nan paradise. Paradise lugoy komi riyay. Kailo kana nan lawlawat iban kawit. Mella wala sangi ya yang yung kauno. Kay korasuban. Kalangan komi maing samat kot lakalap. Kapingi yang komi sapal momi masanin kawit. Makawit kiyay maur. Mesotreu al, sotreu mau, sotreu kabarabor, likin kom. So tugan Rahnwet, iwe kong komu lalayat, ngaya ramas tibanaman. Ipagu komu yan melaw nangki yang yay sapungkan koros. Kamagalegin niya yung tao makabulbul din yung lobo o kwe kungay. Kaun Jesus Christ, yetay mau, yetay mongyong. Irtumang kami. Ikaw samoy kami yan katlong lalay. Kaun dai mau. Isenaikan solahr pan kaun yan. Kamu mabanu kuyalay kaun o ay song kamaw. Iposon mo kang katto sambawat. Iposon mo kang pola ni lopo. Iposon mo kang sardi. Iposon mo kang yasata. Iposon mo kam katkat ni palimaunen samo. O iposon mo kam baan katsto. O halay mau. Puyan kap kauson remwi kokolahng. Kalanganen kamumain kot. Puy kamelele. May wiyala sa palmo. Ni manamanen maren kaung Jesus Christ. Amen. Makomuya kapakapuat sang lalamoy. Amen kamelele yang kamuy. Makomuyala sa palman kot. O mau saudru kong komi. Kalanganan komi, o kaunogotan kabayada kukur parusia na yang patong program.
In Manamanan Maran Jesus Christ. Amen.